Ketenara suton samanta King Kohli tai thunglia T20 World Cup retire nai pekha sungtai bono T20 international sungtai bono kuno match thungman nugui magla chini King Kohli Virat Kohli no asuk oino match asuk je match kuno match asuk match ngai pekha bo run khaimi final thangai 76 run khai 76 run khainai India na painan chubakha Virat Kohli na 76 run au pura history suijangnai te aunu muito narukjangnai thank you Virat Kohli nini 76 run innings thungmani pura 12 rong no pura muito narungnai bono pura history tai suijangnai jungbin I jung Virat Kohli ni final match no kari tai oino match na pekha man total run chi matra 75 run dibar da count nongjak tai bo asuke no a jaga pura confidence pura over confidence pura kama jagai thangkabani je match thangban pura out ongo 13 run umta hinba bis out ong ta umma he bis out ong ta tai ke Rohit Sharma sa jung Virat Kohli kaisa quarter player jung mono kaisa final match bagi jung mono khati ton a jaga bo jekpun performance khainai hinai Virat Kohli oino match pura total run chi 75 run tai keman final match la wase final match kaisa 76 run khayo India with South Africa je final match pura ba ekdom jabardast pura thriller pura naithoka bo jotan chai ang khayo bon jotan chai je final match naithogo hinai umo haidai kono naithok match ongya khana nang khayo jung tabul uma ke semen Rohit Sharma captain chio India rok T20 World Cup 2024 tai Virat Kohli man of the match mano tai player of the series ke Jasprit Bumrah mano jungta khai noi jeno ke jan hain saimao obno kai tai team minion tai tamona afar ke Virat Kohli sai ka thank you ang international T20 nang ya ka ri kha ang retire na kha umon ani last T20 World Cup match umon pore khana ta ano T20 thungman nugui maglan ba sakata India uma hai team ta Indian player rok da tisi retire na ya haipan o jaka Virat Kohli je retire naman ya golo keno boro rok juto wase kalaiman hias bothar house sungnya para bokhoro kongpai beka thank you King Kohli hai noi jepro Virat Kohli T20 World Cup start ke Indian jersey bo under 19 apro man of the match man tak thangan pro man of the match mano Virat Kohli omon pore hai ni sau je phanya katal je new oino borong na chance mana musu bote oino borong na chance dikhata ma hin ma kata Virat Kohli bo bini laimi juton botom hne man paikha kuno man jangnai tai baki kuri kha mangi tai boni kuno man jangnai baki kuri ta juton man paikha Virat Kohli under 90 wa trophy jiti rojak under 90 T20 trophy jiti rojak tai man of the match man jak 2018 T20 trophy man jak tai 2013 wa tai 2011 ODI World Cup manjak tai 2013 championship trophy manjak tai India no test ni number 1 team sanami rojak Virat Kohli je khaimani je Indian bai khaiman ab tai abo bai kuno susangnai kuroi Virat Kohli nak jutan sama knock out match ko performance tora kaham khaimao player of the match dibar manjak tai jutan ran ko ODI World Cup 2013 ni jutan ran kabang 2014 jutan sei ran kabang ab Virat Kohli ni no babai tai kuno player na sutai kuri tai kuno player na sunan thake nang lasi nai babai bai ka suima nai oro kaisa kotor kokha je bo India rang T20 final match jistirman yakolo se bo retire nan announce khairo hongkata Virat Kohli T20 career chungnai thake jutan sei ran kabang ko boni no jutan sei 4 kabang ko beni jutan sei man of the match ko boni no e T20 final obon boni last match obon kari jungtai bono kuno T20 chung thungman nugui maglak chung Virat Kohli no misle khainai bi markhen hai boni je innings je Pakistan oi thungpura malbeno tongmani अब आजा इंडिया रो पाया तमन बा जागा तगोनि मारखो पाइरि रुमानि बजे जागा उके सराय थां आजा ब थांगनि बासिरिनि इंडिया न सेस खाइछि तिरि रुमानि जों पुरा मुइतो माना हिच अमरन जों पुरा मारखिन मिस खाइनि तान बागे हिनबा जेफ्रो जे तक कताल जे प्लेयर तंगै बा थांगै थंगै पाया रंग खा आजा गम थाइगे जों पुरा जेमन दनि न मुइतो मेरे दनि तख पाइ थांगो म हाय हम सेरो थाइगे जों Virat Kohli न मिस खाइनि रानचेस खाइथिने व फाइनल मैच उम थाइनो जे इंडिया नि पुरा लगातार मार तीन ताव के थांगमान परे के बो न Virat Kohli अक्षर पचर ब्रो कुनो अक्षर पाटिन लगे Virat Kohli साइजों तंगै न मैच न प्रतलांग थागता रैचर मंगा सामने Virat Kohli न जों फाइनल मैच बै खाटी तन न पुरा कोबोइन हाइसि ब फाइनल मैच फुनुइ रेखा ब साइजों तंगै मैच न बुसु जातां था फुनुइ रेखा हाइसि Virat Kohli थंगनाय के थंगमान तै 2-3 बछर ल थंगैमान बाहिपानो बमाय वानस कनाता टेस्ट क्रिकेट ODI क्रिकेट हम थायो आ जागा बर फोकस खाइनि वानस कनाता इंडिया न दिबा T20 ट्रॉफी जितिरि रुखा पुरा फाइनल मैच पुरा मारखे मखल मुक्ति काप पुरा एकदम टंग थंगमानि नंग Virat Kohli रिटायर नमन बेपारित नंग ताम सनम सुमन तल कमेन्ट खाइसा